kenai ele kibitunen ng'atutik amun ng'atutiet ko tait en kitabutab kolewenoik kokaloo koitetab 23. Taunet kurgaten agenge koitetab 3 ak kurgat oeng en taunet koitetab 25 ak kurgat somok kora koitetab 7 koboto kurgat somok koitetab 21. Isiten nekibo tai ko Melkisedek, kimiten ak Abraham, ibinda nebo oeng ko kimi Lawi, ibinda nebo somok ko Yashobesya. Kesomanen Tabanyin Ebrani kurgat tisab koitetab 12 akoi 28 ak Ebrani kora kurgat agenge koitetab agenge akoi oeng. Ng'atutiet agenge kong'eten Eden akoi tubetab Sinai kekesen Musa. Kikonai ng'atutik amun enen kitesab bistautik akoteng'wa. Moko chi nebo manda ng'atutiet akobo biik chebisto miten kikini. Ako kimwa Mesia mabun ng'atutiet ako kiyanyon ane asiasulda. Kitebi ak ng'atutik akoi Jona akobo yoto kindotakalon. Galatia kurgat tisab anyun koitetab 17 ak Timotheo netai kurgat agenge koitetab 9. Matao 5 koitetab 17 ak Luka 16. Utorornatet mising neman nekoinet kosir any torornatet nebo ng'atutik. Ngot ko torornatet kobo kirwoket kosirto boisiet nekoinet. Okiyeyet akomiten arorutiet netakeiten simabit chi nemwoe matanyoru amun yomdechin tuguk chekoinet amun yetinye chito kakuye neter komotoreti inendet ng'olyotap kaset. Kisomoni kora kitabutab Ebranic kurgat 4 koitetab agenge akoi oeng. Kimwa Kiptayat kole bwone betusiek chekiyomis simike koyomis andoi magutikuk kabwatutikwak asirchini icheket amatun ineti chi chikab kokwenyin amun tuno etu Kiptayat
soet kurgatoi koitetab sisit akoi sokol. Kikenyum ng'atutiet konetindenyon neimuchin yekiashwa en kayanet. Yekakonyo Mesia komengobote kiityin nekimanda en kayanet. Komukokse kele tokorio kutyot ikeiku agenge en Mesia. Angotobo Mesia kiptayandenyon kokeswekab chebo amun yekironyoru kabatisanet kokiolany Mesia soboninyon. En Galatia anyun kurgat somok